laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladi arsala rasulahu muhammadan rahmatan lil alamin wa ayyadahu bi alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin alladhina zakkahum Allahu ta'ala fi kitabihi al-mubin wa athna alayhim wa radiya anhum wa wa'adahum al-husna. فهل يمكن أن يصلهم مكروه بعد أن رضي عنهم الملك الجليل أو يلحقهم عيب بعد أن جملهم بثنائه الجميل أو يصل إليهم سوء بعد أن وعدهم الحسنى وجعلهم من رضوانه في المحل الأسنى؟ حاشا وكلا. وكفى بمن يعتقد خلاف ذلك ضلالا وجهلا. أما يكفي رضاه تعالى عنهم أن يكون لهم من الأسواء حسنا ومن المخاوف أمنا؟ بلى والله إن فيه أعظم كفاية وأقوى وقاية. وأفضل صلوات الله وتسليماته وتحياته وبركاته على مشرفهم بصحبته ومسرفهم بحكمته وجاعلهم بإذن الله تعالى خير أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين. أما بعد أيها الإخوة، فلقاؤنا هذه الجلسة في تنفيذ وعد قدمناه، ألا وهو إلقاء سلسلة بعنوان سلسلة تحذير المسلمين من تلبيسات الشيعة الرافضة وشبهاتهم. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا السمعة والرياء، إنه تبارك وتعالى يتولى هداية عباده. ونقول وبالله تعالى التوفيق وعليه التكلان وبه نستعين، ومن بغيره استعان لا يعان. هرا يتي الله تبارك وتعالى أم توتك كانكو نيلو نلا مكو أن نليري نلا عليه الصلاة والسلام يرمند ونند ندو تغوري وتيدينيري نلا عليه الصلاة والسلام بينغوري مابندن بلابو بلابينابه e sahabaɓe maɓɓe ɓe tawta ko barkuɓe hentiɓe ɓen ɓe tawta allahu tabaraka wa ta'ala laɓɓiniɓe hattirde laɓɓingol ka deftere makko laaɓunde. O manti e dow maɓɓe hattirde e mantugol, o welama e maɓɓe, o fodiɓe aljanna. wiɗen ene ɓaawo nde ɗo hunde timmude e maɓɓe, hino newonde yottoto e maɓɓe mettende mettinɗo, ɓaawde allahu tabaraka wa ta'ala welaɓe kanko tedduɗo on. ka hino waawi hewtitaade ɓe aybinde aybinoowo, ɓaawde joomi men cuɗiri ɓe mantugol ɓe ngo. ka hino waawi yottaade maɓɓe bone, ɓaawde joomi men bimana fodi ɓe aljanna. jalla wa ala o waɗi welaye makko on wonande ɓeeɗo sahaabaɓe ɓe nguure suudu nelaaɗo cuɗaari hattundi, ko ɗum o ɓuri ɓe cuɗirde. allahu tabaraka wa ta'ala pottini ɓeeɗo kala ko wi'ete ko ayyiɓe e jaasere ka aduna atto laakara. kala fiɓuɗo ko wana ɗum ɗon ko lundi ɗum, haray nden finde yonimo majjere e sooyugol. ene sikkuɗen yonaali welaye allahu tabaraka wa ta'ala on nde wonanta ɓeeɗo sahabaɓe ɓe nguure suudu nelaaɗo, nde ɗum wonanta ɓe bimana hoggo reenay ngoɓe immorde hulɓinandeji wonɗi fewtude yimɓe. allahu tabaraka wa ta'ala yoni ko reena ɓeeɗo yimɓe ɓe o wela kanko jalla wa ala. wiɗen yo allahu subhanahu wa ta'ala ɓeydu tippinde kisal makko ngal e yurmede makko nen e barkeji makko ɗin e dow ɓeeɗo sahabaɓe e ɓe nguure suudu nelaɗon alayhi salatu wassalam, e kala on arɗo ɓaawo maɓɓe hino eto jokkitagol laawol maɓɓe ha ñande darngal dari. harande ɗum feƴƴi wiwɗen nde ɗo jonde ko nde jonde laatingol fodore nde fodunoɗen
weeɓi tangol laaɓana ɗeeɗo mofte nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam reedu laaɓirana ɗe reedu weeɓitugol finde ndeɗo fedde wiyeteende shi'a rafida e jiiɓandiranji ɗi ɓe jogii jiiɓayeeji ɗi ɓe jogii e subahatuuji ɗi ɓe jogii ɗi ɓe woni saakude ɗo mofte ɗen fii ittugol ɓe goonga mo allahu tabaraka wa ta'ala acciri ɗo sahaabaaɓe ɓen ɓe faala addude goɗɗum ngo ko wonaa ɗum ɓe naada yimɓe ɓen e muɗum tawi si ɓe accidaama e ɗum ɗon ko naɓata yimɓe ɓen e muɗum ko fasadun arid ko bone moolanaaɗo ko waɗi allahu tabaraka wa ta'ala ko neliri nelaaɗo on ko sabu yo yimɓe ɓen yaltu e majjere ɓe ara e peewal ɓe yalta e bone ɓe ara e moƴƴere ɓe yalta e bonnugol ɓe ara e moƴƴingol wona akse on neli nelaaɗon alayhi salatu wassalam haray noon ndeɗo jonde ko woni sabu haa fiɓuɗen nde faalaɗen nde laatinde waɗende kadi silsila mo tawata en yiɗay nde en accoyta e jonde ne sharidan min shubuhati wa talbisati rafida illa an nuridaha wa nubayyinaha wa nubtilaha lil umma en yiɗoyay tawgol en etoto shubuhatuji ɗi ɓe jogii e talbisatuji jiiɓandiranɗe ɗe ɓe jogii fof ko ɓe weeɓitanta ɓe annda ɓay ko ɓe annda heewata dogude jokkaɓe annduɓe buy hino iwde ɓaawo maɓɓe arta jokka yimɓe sunna amma mo annda kañum o wonay noototoɗo kala luukuɗo o wonay jokkoowo kala nodduɗo jooni noon si en dartii jonde nden ko woni sabu mayre ko piiji ɗiɗi huunde aranere nden hootay e yimɓe sunna ɓe huunde ɗimmere nden hootay e yimɓe shi'a rafida ɓen tigiri amma ko hootata yimɓe sunna ɓen ko tawde awamu ahli sunnati wal jama'a ɓurɓe ɗuuɗude yimɓe sunna si a dartii a taway illa man rahima rabbi alluwal mum hino raɓɓiɗi ka humpitagol ndeɗo fedde shi'a rafida e laawi maɓɓe ka majjingol yimɓe ɓen ko waɗi buy e maɓɓe ko woni etade janngude yerwonɓe etade ɓen ko andugol finde nde woni e mun nden amma hewtaali taw janngugol findeji heddiiɗi ɓeeɗo noon awamu ahli sunna wal jama'a si ɓe wallitaaka ɓe heɓɓitaa e nder ko ɓe ɗaɓɓitata goonga kon hiɓe waawi hoccude majjere woni ɓe haana feññinaneede amma ko hooti kon e shi'a rafida kamɓe ko ɓe yimɓe aynitooɓe gaflatun naasi anhu tuma ɓe ndaari haa ɓe tawi yimɓe ɓen fof welsindike maɓɓe ittii haqqil e maɓɓe accii wowlude fii maɓɓe wo ko fewno ɗon ɓe saakata ɓe aawa rafida yaagal maɓɓe ngal hakkunde julɓe ɓen jooni noon aynitugol ɗum ɗon wonande yimɓe sunna ɓen e aynitugol ɗum ɗa wonande shi'a rafida faala ɗen wadde aqdu hadihi l jilsa allati nasalu llaha jalla wa ala an yaj'alaha mubarakan nafi'a innahu jalla wa ala waliyu dhalika wal qadiru alayhi haray si faala ɗen naɓirde jonde nden no faalira ɗen noon wona hawjere ko waɗi allahu tabaraka wa taala holli en kala ko waɗete ko tiiɗi ko doydoy waɗirte joomi men hino waawno wi'ude kammu e leydi e ko woni hakkunde muɗum kun fayakunu hara yonata segonde ko waɗi qudratuhu fawqa dhalik doole makko ɗen e kattane makko ɗen no sengo dow ɗum no feƴƴi ɗum kono o tagi leydi e kammu e ko woni hakkunde muɗum fi 6 ayyami e nder balɗe 6 fii yo jannu tagore makko nden kala ko tiiɗata ko yiɗuɗa yo tiiɗu golle mum ɗen a eɓɓitay ɗum waɗira ɗum doydoy si ɗum timmiri doydoy dolnay kono si fof nokkaama hibbaama bonay fulɓe fuu tawo nanga ɗon tappa ɗon hirsa ɗon hutta ɗon wona heere faalaɗa e dammol ngol ko ƴiiƴam ko waɗi si tawi kulaleeji ɗin ɗuuɗi e makku
ndekum maaya haray ɓernde nde wonti laawol kisal ko laawol ɗum nangatake ɗon tappe ɗon hirse ɗon hutte ɗon heyre heɓo doy waɗirte joni nde ɗo jonde en faalete hoosude so tawi ɗen andi faalaɗo remuru jayru si tawi himo andi remugol e laawi mu'um o accata ha setta ndiyam ɗan saaƴa geenal ngal fuɗa kaaki ɗin ɓeydo o adda awdi makko ndin o sanka e hoore ngal ɗo geenal o waɗata ɗum bal o soppay taw o hoosa o sunna o nokka haa o tawa laaɓi o ara noon o kampa o asa noon so o artoy o fuɗɗo aawde ma remude ka fii hon ɗum mo ɗetti awdi mum sanki e dow tuundi o perday awdi ndi jooni noon no woodi ko faala ɗen waɗude no jonde nden faamoro ko waɗi koye faame tun faala ɗen nde tawno ko laamu jogii waɗingol neɗɗo ganndo ko faala wallude diina wo ko jonna ko ya eto haa laaɓana julɓe ɓe si laaɓaniiɓe timmi laaɓi haray ko jonnoɗaa kon gasi ko waɗi alaa hay huunde ko fawaɗaa ɗon wi'ugol ɓay laaɓanii on ma jaɓon sinaa ɗum mi sokoyay on ma si on jaɓaali mi yaltinay on leydi ndi ɗum ko laamu jogii ɗum wonaa jannoo wonaa karamakoojo wonaa waɗoo fatwa ko ɗum senndi al mufti wal qaadi ko wowloowo waɗa mufti ko wowloowo deƴƴa jooni noon ko faalete ɗen ko ɓannal ngol huunde nden julɓe ɓe haa nde laaɓana ɓe poy ara nde wirnaake bismillahi ta'ala si tawii nde laaɓaniiɓe poyi ɓayri fayda julɗo ka yiiɗaa himo kutunnoo etoowo haray ko goonga luuɓimo ɗon hara mo ɗaɓɓa ɗon baraaji haray ko goonga luuɓimo ɗon hay si tawii naa goonga on woni ɗon jooni noon si a holliimo goonga mo o faalaa luuɓimo ɗon on naa ɗo o woni naa kañum nii so a holliimo ka woni ɗon o yahanay ko waɗi awaamu on buy so yi'ii neɗɗo jokkii shi'a rafida si ko goonga o woni ɗaɓɓude hollii anngal anndugol mo goonga ko ɗum si oɗo wi'eteeɗo assammawi nde o windi deftere o inni nde tumma htadaytu on say mi feewide mi yi'i laawol shi'a karamo ko ɓen fof wi'uno ko ɗon joomi men holli a annda peewal ko haanunoɗaa wi'ude ɗon tumma dalaltu mi majji nde mi naati e laawol shi'a rafida jooni noon no woodi talbisatuuji ko ɓuri mawnude talbisat ko ɓuri mawnude subuhat e firaku dalala ko shi'a rafida alal itlaq ko waɗi karamokoɓe sunna ɓe wi'i feddeji dambiɗi e islamu ɗin fappu majji andaka fedde añude sahaba yenni sahaba heferɗinni sahaba tukki sahaba sina shi'a rafida e khawarij heddiɗo ala ko ɓeeɗo ɗiɗo tum ɓeeɗa waɗiri ɗum ɗon tadayyunan woni alkhawarij kaffaru sahabata tadayyunan min shiddati jahlihi amma shi'a rafida kamɓe ɓe heeferɗiniri sahabaɓe ɓen talbisan ko waɗi ko wiyete tadayyunan ko tawde neɗɗon no felliti ko ɗum woni goonga ko wiyete talbisan ko neɗɗon laaɓanaymo ko woni wadde ɗo kon o bonnay woni o faamina noon o moƴƴinay woni jooni si en dartino woodi ko faalete ɗen waɗude jonde nden addugol haqiqatun yajibu an tu'raf ɗum ardinte no woodi ko en haanaka majjeede hakkunde yimɓe sunna e yimɓe shi'a rafida julɗo hay gooto haanaka majjeede ɗum o woni jannguɗo o woni mo jannga ɗo nganndi yimɓe sunna karamokoɓe sunna ɓe welsinake e feññingol talbisatuji e subuhatuji rafida
arabu ɓen ɓe weltindaki ɗum allahu muallafat kathira kono ɗen andi ɗin ko ɗi windi wo ɗen defte ko ɗen laba juɓɓudi wo pullo fuuta mo nanata arabu nafitorta ɗum si yimɓe fulɓe ɓen ɗettali ɗum ka ɗengal arabu artiri e ɗengal ɓe artiri ɗum e ɗengal yimɓe maɓɓe ɓen tañini ɗen ko honno ɓe faamirta joomi men wi'i wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahu idan ko karamokoɓe arabu ɓen feññinta kon ɗum ɗo laysa bayanan lila ajam aljahil mo wona arabuji mo janga ene on bayanu no nafamo nafatama joni noon faala ɗen ardinde haqiqa mo tawta yajibu an tu'raf fiwata shi'a rafida addoye balbal yedda fay golle maɓɓe ko yeddugol en ardinino maraji uje maɓɓe ɗe tawata taɓe yedduɗe ko waɗi yewtereji ɗin ko ɗon ɓuroyta hootude ɓe yi'iɗe no gasa ma ɓe yi'oyayɗe no gasa si en yi'oyi ko ɓe wi'ata kon e nder ɗen ɗon defte en yiyay talbisatuji maɓɓe ɗi kono noon no jeeya e ko haanuɗen faamude e nder jonde nden atto laawade woni en adday haqiqatun yajibu an tu'raf kon woni on haqiqa ko tawde shi'a rafida ɓaarori ahlul bayt ɓe fecci sahabaɓe nelaɗo ɓe ɓaarori ahlul bayt ɓe heeferɗinni sahabaɓe nelaɗo ɓe joni noon fiyo en andu ko talbis ɓe jogii e mum wona haqiqa iwren dow ton dow tipporen ha hewtemɓe landoɗen ɓe ko honto ɓe ɓaari e ko ɓe woni wowlude ɗo kon e ko ɓe woni noddude kon honto ka ɓe ɓaari ɗo ko waɗi ko jiwngal ngol ahlul bayt woni ko rafida bonniri islam ko bonni kon fuu tawi karamo ko maɓɓe ɗum ko abdoullahi ibnu saba al yahudi en aroya yiwgol fi on ɓayra wowlay on tum ɓe yedda ɓenna on ala ko moƴƴinaɗo neɗɗo moƴƴintaake neɗɗo tawi joni si en darti haqiqa arano mo faala ɗen janngude ɗo on ko sen hooti ka deftere annasab wal musahara bayna ahli lbayti wassahaba si en darti nde ɗo deftere allauddin almudarris hafidahu llahu ta'ala ko ɓe windiri nde ɗo ko dirnugol talbisatu rafida ko ɓe ari kon ɓe naati ɓe woni waddoɓe sendoɓe naɓiduɓe ɓe inni joni no jeeya e ko haanuɗen faamude hara julɗo goto jiɓitaaki ɗum yer ko newi wo waɗɗen e pular faala ɗen ko waɗi ko awamu on faala ɗen yewtude ɗum ɗo talabatul ilmi en sappinaniɓe defte kaɓe yaha ɓe janga ɓe ndanana hoore maɓɓe ko waɗi ɓe hewtiɗo allauddin almudarris ɓe wi'i hino jeeya e ko tawata ko haqiqa yajibu an tu'raf inda shi'a arrafida wa ahli sunna wal jamaa ɓe fowhi ɓe fotti lam yaqa khilafun baynahum fi hada min alsadri l awwal gila dow to ka aranu wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ɗetti ɓiɗɗo aboubacre siddiq radiallahu anhu dewgal yumma men wi'eteɓe aishata radiallahu anha hada lam yaqa fihi khilaf ka ɗimmun ɗum nelaɗo on ɗetti kadi ɓiɗɗo umar bne alkhattab radiallahu anhu dewgal yumma men hafsa bint umar radiallahu anha lam yaqa fi hada khilaf lurral araari e ɗum hakkunde yimɓe sunna e yimɓe shi'a kaɓe lurri e ɗum hadihi haqiqatun yajibu an tu'raf wa kadhalika tabitika maɓɓe ɓe foppu maɓɓe wondema nelaɗo on ɗetti ɓiɗɗo muɗum
ruqayyatu resini usmana bun affan laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal on ɗon o feƴƴini nelaaɗo ɗettiti ɓiɗɗo mum hikkuɗo ɗon on ummu kulsum wattani usman ko ɗum jammimo dunnurayni lam yaqa fi hada khilaf bayna ahli sunna wa shi'a rafida hiɓe fotti ɗum ka defte maɓɓe jantotoɓe attariha wal ansab ɓe fotti kadi nelaaɗo on ɗetti ɓiɗɗo maɓɓe fatima resini ali bun abi talibin radiallahu anhu hadihi haqiqatun yajibu an turaf lurral alaali ɗo ɗum ɗo no fotta ko ɗum si ulama'u tariha wal ansab woni jokkuɓe asko yimɓe ɓe wi'i ka shi'a e ka yimɓe sunna hiɓe fotti wondema aboubacre siddiq e umar ibn al-khattab teddinirama ka joomi meɗen ɗettugol ɓe ɓiɓɓe maɓɓe resina nelaaɗo no esiraɓe maɓɓe teddungal ka ɓe jamma alcheikhani ko waɗi ko kamɓe ɗetti resini aboubacre siddiq e umar hiɓe jamma alcheikhani fi honɗum ko ɓe esiraɓe nelaaɗo kono ɓe resin nelaaɗo usmana bun affan e ali bun abi talibin ɓe jamma assihirani ko esiraɓe nelaaɗo kono nelaaɗo resimɓe idan alcheikhani wassihirani ko ɓeeɗo ɗiɗo woni alkhulafa'u l arba'a ɓen faamude ɗo on anndi ɗum ɗo ko ɗum woni e ngurdal nelaaɗo ɗan haa nelaaɗo on feƴƴini nde nelaaɗo on feƴƴini tawi hiɓe jogii ɓiɗɗo umar ibn al-khattab hiɓe jogii ɓiɗɗo aboubacre siddiq ɓenno ka suudu maɓɓe ka dewgal maɓɓe usmana bun affan ɓeynguli muɗum ɗin feƴƴiniino ɓe maake usman silam marno tammo mi wattanteno kono ɓiɓɓe am ɓe lanni ɓe feƴƴini ɓe acci ɗum tañƴini ɗen hawre alaaɗo ka ali bun abi talibin no jogii ɓiɗɗo maɓɓe on fatima feƴƴinde o ɓaawo feƴƴineede nelaaɗo lebbi 6 ɗo wiwɗe haqiqatun yajibu an toraf alaa e ɓeeɗo mo nelaaɗo ayri haa ɓe feƴƴini ko waɗi ɓiɗɗo maaɗa a ɗettataa okka gaño maa mo annduɗaa ko gaño maa a ɗettantaa gaño maaɗa mo annduɗaa ko gaño maa ɓiɗɗo mum jogoɗaa a waɗataa ɗum hino jeeya kadi e haqiqatun thani yajibu an toraf defte shi'a rafida e defte sunna fof hino fotti ɗon anndi komo hallul ittifaq faalaɗen taw addude walline ɗo wonaa awamu wonde wolande shi'a ma awamu sunna ko fof hino anndi ɗum ɗo ko haqiqatun yajibu an toraf hino annda nde nelaaɗon alayhi salatu wassalamu feƴƴini ko aboubacre siddiq ɗettuno khilafa o jogii ɗum haa nawni feƴƴini goɗɗo waraali ɗum hadihi haqiqatun yajibu an tu'raf tay as-sam'u wa ta'a lahu ɓe wiinde umar ibn al-khattab ɗetti khilafa o ɓayri shi'a rafida ko gila ɗo fuɗɗi waddude ɗon anndi waddugol moƴƴingol ko alaa fii bonnugol hakkunde yimɓe kono shi'a rafida ronkay ko waɗi si a ronki waddude yimɓe haa ɓe maayi e weldigal a wi'i a wadday maayuɓe a tampay fulɓe fuu tawo ko wakkiliɗaa o soggoowo ronkay mayge si ɓe weldi haa ɓe maayi ɓe haɓaali a arii ɓaawo a wi'i a wadday ɓe maayuɓe a gaynay waddugol ɓe shi'a non wonaa wuuruɓe faalaa waddude ko maayuɓe si en faamay en hoosay woni laawol ngol sunnen soppuru ndu pottinen ko bonnoyta dinɗe aaweteeɗe ɗon ɗen hara si ɗe fuɗii
ñaamoto nafa bi iznillah. hadihi haqiqatun yajibu an tu'raf. shi'a rafida ka maɓɓe yimɓe sunna ka muuɗum fof hino fotti lurral ala e ngala addude ɗo mahallu nisa innama huwa mahallu ittifaq kaka ɓe fotti ton ɓe fof hiɓe fotti ka defte maɓɓe wondema Umar ibn al-Khattab nde woni khalifatul muslimin o arno o tawi Ali ibn Abi Talib o wi Ali wi na o wi miɗo yiɗi ya resinan o jiyo maɗa wiyeteɗo Ummu Kulthum bintu Ali. Ali ibn Abi Talib wi Umar wo o no fanɗi o hewtali taw resugol on yi nganto ngo ɗum ɗo noon deftere fof no fotti ɗum ɗogo ko ɓe waddi ɗo ko. Umar ibn al-Khattab wi wona sonnajo mi faala fewndo ɗo waɗi sabu simi ari min yaresinan jiyoma o komi nani nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama hino maaka kullu nasabin wa sababin yanqati'u yawma alqiyama illa nasabi wa sababi wa sihri. ɗiɗo tati ɓay taƴata fa aradtu an yakuna li sababun wa sihrun bi rasulillah. miɗo andi noon kakama heddi ka rewe mi heɓa ɗum nelaɗon ɓe maki ñande dargal sabuji ɗin fof askoji ɗin fof taƴay ha heddo sabuji anɗi e asko ango e eyruɓe amɓe ɗum ɗon taƴoyta. mi ɗetti ɓiɗɗo am mi okki nelaɗo sabu heɓike ɗon miɗo yiɗi taw miɗo jeeya e eyruɓe ɓeygure nelaɗo nden sa faala a resinaylan wona kama ha ñande hewti wo Ali wo mi jaɓi o resini ɓeɗo no haɓi fewndo ɗo on andi oɗo Abubakar waɗi en ɗettino khilafa on ha gasi o feƴƴini Umar ibn al-Khattab ɗetti no jogi ko fewndo khilafa Umar on Ali resinimo ɓiɗɗo makko wiyeteɗo Ummu Kulthum on ɗon kadi jibinani Umar ibn al-Khattab ɓiɓɓe tawi kadi on ɗon Ummu Kulthum ko ɓiɗɗo Fatima ko Fatima ɓiɗɗo nelaɗo on jibinani on ɗon Ali on wiyeteɗo Ummu Kulthum. to gandi nelaɗo no mari jiyo wiyeteɗo Ummu Kulthum oɗo ko on innitira woni jaaja Fatima. joni nde o resimo ɓe woni ha on ɗon jibinanimo ɓiɓɓe nde o jibinanimo ɓen ɗon o woni ha o feƴƴini kanko Umar on Ummu Kulthum kontinno resinede e dungaye Ali e woɓɓe goo awa Umar wonduno e on o jibinanimo ɓiɓɓe ɗiɗo o feƴƴini o accimo e dewgal makko. joni ɗon andi ɗo ko bayna sahaba wa ahlul bayti ni ka sikki en yi esiraɓe kañum naati nder ɗo nelaɗo ɗettani ɗiɗo okki ɗettani ɗiɗo okki ɗiɗo nde ɓe feƴƴi ɓe acci sahabaɓe ɓen e ɓeygure suudu maɓɓe ndun Umar ibn al-Khattab yehi ka suudu Ali naati ton jombi ɓiɗɗo Ali awa en andi Umar ibn al-Khattab eyri e nelaɗo ka resingol ɓe eyri e Ali ka resangol mo ene jillodiral no ɓuri ɗo jillodiral ala ɗo ko ɗum si tawi jantotoɓe tariha ɓe wiyeteɓe ahlu tarih wal ansab ɓe fof hiɓe fotti ngal ɗo desal ngal tabiti defte shi'a jantike ɗum tariha maɓɓe defte sunna jantike ɗum tariha maɓɓe. joni noon ko honto shi'a ittata konnagugo moƴƴinta ngun hakkunde Ali e Umar ngun ɗon ɓe hani ɗaɓɓude kaɓe itta ngu haraka ka laaɓi ko waɗi ɓiɗɗo maɗa mo jibinɗa
a suɓata ko innitiramo gaño maɗa ɓiɗɗo ma mo jibinɗa a suɓata ko resinamo gaño ma ka a waɗay ɗiɗi a waɗata sina hara shi a wi ay ali hari suusata umar hara ɓe ɓeydimo yawaɗo ko ɗum o resiniri ɓiɗɗo makko on umar hari o suusatamo si ɓe dambi e makko kulol reedu haray himo hande e imaratul mu'minin haray mo hani ardade hulɗo reedu no ardo ardatako jon noon ɗiɗo piiji tawde hakkunde nelaɗo e sahabaɓe maɓɓe ɓen nayo ko ni ɓe joɗɗiniri suudu ndu ɓe ɗettan ɗiɗo ɓe resini ɗiɗo e maki ko ni wonirte ɗum ɗon feƴƴi umar abnul khattab resi ɓiɗɗo ali wondi e mum ha feƴƴini acci on ɗon ɗon acci ɓiɓɓe mum ɓen ɗon ɗum ɗo ko haqiqatun yajibu an tu'raf joni defte sunna no janti ɗum ka imam ibnu jarir at-tabari fi tarihihi ɓe janti ɗum imam ibnu al-athir fi l-kamil ɓe janti ɗum imam ibnu kathirin fi l-bidaya wa nihaya ɓe janti ɗum imam ibnu sa'din fi tabaqatihi al-kubra ɓe jantingal ɗo dewgal hakkunde ɓiɗɗo ali on e umar ibn al-khattab on andi ɗo yimɓe sunna kañum hino jaɓi ɗum ɗo no tabiti ka yimɓe shi'a kadi no janti ɗum e defte muɗum defte maɓɓe jane hiɓe janti ɗum e sengo ley nde ɗo deftere wiyetende tarihul yaqubi nden ko deftere jande ka defte shi'a himo addi ngal ɗo dewgal ton o wi ngal tabiti hakkunde ahlul bayti e umar ibn al-khattab joni haray honto hawre nde woni on andi si en yeggitali en wi'i shi'a faala waddude maayuɓe tan yeggitugol kongo shi'a artawi sahaba lanni rafida arrawafida ko waɗi en arwe ka tarifu shi'a wa rafida karamo koɓe wuuruɓe buy hande no sali yo ɓe wuuri daaɓe ɗo inne shi'a goy ɓe jaɓangol konngol yo dambe ɓeeɗo ko ɓe jaɓi wuuruɓe ɗo ɓen koɓe rafida wanaɓe shi'a wuurunoɓe fewno ali ɓen woni shi'a ɓen wanaɓe rafida ko wonɗen wi'irande shi'a rafida hawtindira ɗi e ɓeeɗo hada min babil istilah ko waɗi buy e awamu wuuruɓe hande sa wi'i rafida ɓe landotoma ko honɗum woni ɗum ɓe anda ɗum ko sa wi'i shi'a anduɓe bone shi'a ɓen anda on andi buy hande anda rafida ko ɓen woni waddoɓe hakkunde sahabaɓe ɓen ko si a wi'i shi'a ɓe anda joni noon ɓeeɗo wanaɓe shi'a goy ɓe wuuruɓe ɗo fewndo ɗo ko wuuri fewndo ɗo ko rafida woni taaniraaɓe abdullahi ibnu saba ɓen ko ɓen wuuri fewndo ɗo amma wuurunooɓe ɓen fewndo ali ko ɓen wonno shi'a ko waɗi ko sendi shi'a e rafida fiyen senninir shi'a ko wi'uɓe aboubakir e umar kañum ɓuri moƴƴude ɗeeɗo mofte kañum ɓuri handude e khilafa on ɓaawo nelaaɗo amma hakkunde usmana e ali woɓɓe inna ɗon ko ali ɓuri moƴƴude usman woɓɓe inna ko usmana ɓuri moƴƴude ali ɓe sakkiti jiccinde ɓurgol moƴƴugol ngol usman ko ɗum si ɓe wi se wi'i ko usmana ɓuri moƴƴude haray ko ma yaden e khilafa on se wi ko ali ɓuri moƴƴude o accama ɗon oya waɗama khilafa himo ɗon haray en piyoniri ɓe yiltiti ko jindugol hakkunde usmana e ali ka ɓurdindingol shi'a marno yangi hari la yatadakhaluna fi aboubakir e umar hari ɓe natata e ɗum ɗon hari ko mahallu ittifaq konde abdullahi ibnu saba ari muynini ɓe wondema umar e aboubakir jattu ali khilafa o joni noon ali no ɗetti ɓiɗɗo muɗum on resini umar fewno khilafa umar on ɗum ɗo hakkille no wawi jaɓude ɗum yaada
tawi kadi hiɓe anndi ali ko cuuco haa ka ɓe anndi ɗon ko cuuco kono noon ngal ɗo dewgal tabitungal hakkunde umar e ɓiɗɗo ali on fillike ɗum oɗo mouhammad ibnu yaqub al kulayni ka deftere makko wi'eteende alkaafi imo waɗi e nder mayre sengo e jusu ɗimmo on alfuru wonko hooti kon e fiqhu mo jantingal dewgal ko wano noon al istibsar ko wano noon fi tahdibi l ahkam littuusi ɓeeɗo fof hino janti ɗum ɗeɗo noon defte sen darti ko ɗeɗo woni ummahat arrafida ko ɗeɗo ni hooreje ɗen wonon so wi ummahatu sitta inda ahli sunna wal jamaa ɓayɗen andi ɗe ko ɗeɗo alkutubul arbaa woni al ummahatu inda rafida koye ɗeɗo ɓe eggata ɓe windoya ɓe yanña joni noon ɗeɗo defte kanje ɗe foppu majje hiɗe jaɓi ngal ɗo dewgal dogi hatta sahibu nahjil balaga alsharifu radi himo jaɓi ɗum no woodi mo tabintinni ɗum muhammad ibni abi hadidin sharihi nahjil balaga himo jaɓi ngal dewgal no wooduno ɗeɗo ko defte shi'a rafida joni si ɗum ɗo tabiti woni haqiqatun yajibu an to'raf haray honto konnaagu wonnongu ngun hakkunde aboubacre e umar e ali honto konnaagu ngu woni ɗo haray shi'a rafida no haani jaabaade ɗum ko waɗi ko su'al yahtaju ila jawab ɗum ɗon woni haqiqa arano on mo hanuɗen andude anden nelaɗo e ɓeɗo nayo goto e maɓɓe ɓe accali illa wa huwa radin anhu ɓe accali ɗo mo ɓe tikkani ɓeɗo nayo on ala ko ɗum siko kamɓe ronditi ko ɓe accunoko kamɓe kadi ɗo hakkunde maɓɓe ɗo nayo ɓayri shi'a rafida hino fotti hakkunde aboubacre e umar e ousmane fuyi alano ɗon ko hakkunde ali e heddi ɓen ɓe woni waddude awa golle hakkunde ali e umar ɗen kadi holli hakkunde ali e maɓɓe kadi fuyi alano ɗon ko waɗi ali ɗettali kaafa darti imar aboubacre on ha o feƴƴi o ɗettali kaafa o darti imara umar on ha o feƴƴini nde umar abnul khattab radiyallahu anhu ɓatti feƴƴinde o acciri njeego a sitta suɓeteɓe ɓen amira hakkunde muɗum hari ali ibn abi talibin no jooɗi ɓe ittodiri ɓe tippiti bi mana woɓɓe tippiti wono abdourahman ibne auf tippiti o wi min on haray min mi tippini ko anko woɓɓe kadi tippiti ha heddi hakkunde ousmane e ali ali kadi tippiti heddori ousmane joni ɗo si tawi ali no anduno ko kañum woni khalifa e juuɗe nelaɗo ko honno deƴƴirta ɗum ha aboubacre ɗetta ɗum hara o hula e aboubacre o suusa nelaɗo ko honno deƴƴirta ha umar ɗetta ɗum hara o hula e ɓeeɗo o suusa nelaɗo ko ɓe accirimo ko honno o deƴƴiri ñande suɓa gongol tawi himo jeeya e suɓeteɓe ɓen o tippiti o accani ousmane ko ɗum e yiinde ousmane feƴƴini tippitagol o jaɓali ɗum o wiisi ɓeeɗo tato feƴƴi ko min hande e muɗum ko ɗon tippiro ngon waɗuno hakkunde makko e Muawiya ka ko honnum hanno waɗa ɗum hakkunde makko e ɓeeɗa ko ɓayri andugol hiɓe jogi a haqqiya muɗum e dow makko mo jaɓi on jogaake o accali honto hawre nde woni ɗo sina hara ɓe damma mo e kulol reedu si ɓe wi ɗum kadi hara ɓe ɓeydi liɓude laawol maɓɓe ngol ko waɗi hiɓe fiɓi ali kanko woni khalifa al musa bil khalifa ko wasiyaɗo wo jommen wowli ka tawrata shi'a rafidawi wowli ka injil wowli ka zabour wowli fof ka qur'an wowli fof ko ali woni khalifa nelaɗo ɓawde ɓe feƴƴitte joni wi en sahabaɓe heddiɓen si anda ɗum awa kono ali kañum no anduno ɗum
si ali jooɗike wondude e anndude ɗum etaaki hettude ko joomi men jonni mo nelaaɗo jonni mo haa mo jonnaaka henndike ɗum himo jooɗii o wowlaali haray sikkuɗen si arafida si woolingol konngol ɓe yawaaki ali haray ɓe yawike mo ɓe jaasinay mo woni kono anndi ɓenni wo kafa bil kadibi aaran nisyanuhu wi bimana afatul kadibi ko nisyanuhu hino jeeya e gacce ayyiɓe fenugol tawgol fenowo on yeggitay ko fenuno ko atti ko adda goɗɗum ngo ko lundi ɗum kadi fena kadi yeggita nden ɗon kadi fena adda wonde kadi luutondirde arɗi addine nden no jeeya e gacce fenande ɗum haqiqa ɗimmo on mo tawta yajibu an tu'raf ɗo ko hakkunde al khulafa'u al arba'a ɗum ɗo yii hawre ala hakkunde maɓɓe kamɓe ɗon ala kadi hakkunde maɓɓe e nelaaɗo on jooni si ɗum ɗon feƴƴi haqiqa ɗimmo on ɓe sahabaɓe ɓe shi'a rafida woni wowlude konnguɗi kala ko wowli e mum min takfirihim wa tafsiqihim e ko nandi e muɗum ene ko honto ɓe itti ɗum wi'en kullu shay'in lahu asl yurja'u ila aslihi kala hunde marnde asl ka iwri si fii mayre jilɓinde nattete ka asli mayre si jomme wi wa nazzalna min as-sama'i ma'an tahuran ko ndiyam laaɓuɗam mi tippini min sa ari ɗo a tawi ndiyan e fiifaaru a jiɓike si ɗan ndiyan no laaɓi maɗan laaɓa ko honto nattata ɗan kaka soɓugol ko ɗum tippinano kaka ka laaɓugol ɓay ko ɗan tippino honto nattata ɗan ila las a nattay ɗan ka asli majjan woni wi'a ko ɗan laaɓuɗa kala ko tawata a tawi laaɓanaalima asli mum a nattay ka asli mu'um fiyo laaɓane joni si arafida wono imam abu zur'a arrazi ɓe makiri woyo julɓe ɓen fina rafida ɓe faama rafida hino tukkude sahabaɓe ɓe no heferɗinɗe ɓe kono rafida wana sahabaɓe ɓen faandi ko ɓaarolgol geenal ko sondu ɓaarorto geenal fii maaro kon kono sondu ala haaju e geenal ngal kono sondu suusata wiirude tippo e nder ngesa ko ndu tippoto ka sera ndu ɓoda ka ndu tippiɗon ndu ala haaju ɗon kono si ndu tippaaki ɗon ɓe waray ndu nder to si ndu ɓodii noon ndu naati e geenal ngal ndu naati e nder maaro kon ɓe yawata ndu yiwde ndu hocca e ndu ñaama haa ndu haara ko tuma ndu wiiri wooɓe yi'a ndu no mari haaju e geenal kon ndu mari haaju e mum maaro ko si arafida se yi'i talbisatuji maɓɓe ɗi ɓe jogii ɗi ko ɓe atti duɓɓude ko sahabaɓe ɓe hamalatu shari'a mo faalaama bonnude shari'a on o wawatamo bonnude sina haraw duɓɓurondiɗo on adribu lana masala sa fottiɗo e neɗɗo rondiɗo paaniwal ndiyam jogiiɗo paaniwal ndiyam mo yahude si a faalama hibbude ɗan ndiyam ɗa wawi tertade ndiyam ɗan ka hoore makko sorta koyɗe makko ɗen ka si a ari a ñosike mo ley a rondike koyɗe ɗen a sorti a deppi wata landito si ndiyam ɗan hibbay ka kono sa wi noon ko ndiyam ɗan hewtata dow toon tawi mo ɓuruma juutude honno hewtirtaɗa en faami misangal si a rafida ko diina kan woni mone mu'um hino jeeya e fikraji maɓɓe za'atul aqidati salima as-sahiha min suduri al-muslimin dillingol ko ɗum si tawi watten hakkil darten moƴƴa oɗo za'a arɗo naati hakkunde sukaaɓe yimɓe sunna no hulɓini haata taw jungo rafida ala e ɗum no hulɓini haata taw jungo yahudu ala e ɗum
ko waɗi a alaa jokkude ɗum haa yi'a ka ɗum iwri ka iwri ɗon ɗum no suuɗi ino jeya e fikraaji maɓɓe dillingol finde julɓe ɓe hay si ɓe firtataande nde lompa hara nde tiiɗata imam abou zur'at arrazi ɓe wi'i sahaabaɓe nelaaɗo ɓen ko ɓen yottinani en qur'an ka ɗetti e nelaaɗo ɗetti ɗum e jibril kamɓe yottinani en sunna ɗetti ɗum e nelaaɗo ene si tawi en jaɓani shi'a rafida sahaabaɓe nelaaɗo ɓen ko heeferaaɓe ko murtaddun dagata ko ɗettugol diina e keefeero ko e maɓɓe le ɗettete diina kan haray ko honto fokkintinɗen diina kan na accitugol kan kaano selli ɗettugol diina islam e keefeero si e wi'i sahabaɓe nelaaɗo ɓen woni murtaddun baada rasulillah haray ko muskila joni ko hommo jonnata en diina ka nelaaɗo addi kan ko sahabaɓe ɓen bonti wontude julɓe joni ko heeferaaɓe joni ko honno ɗettirten diina e juuɗe keefeero ala joni ko hommo jonnata en diina awa ala ko honno warreten diina joni tertoɗen en yi kaɓe fokkitito ko ɗum si imam abou zur'at arrazi e ngari e yugol aqwalu salaf fi rafida ɓe maaki shi'a rafida ko ɗum faandi ko dillingol finde julɓe ɓen addini ɓe memmingol liɓugol waddindirgol hakkunde sahabaɓe ɓen e suudu nelaaɗo ndu ɓe daroɓe wullito jiwnal ngol sahbi mana suudu nelaaɗo ndu ɓe haɓa sahabaɓe ɓen ko ɗum si imam ibnu hajar alhaytami ɓe maaki rafida miijitaaki hay seeɗa haqqille maɓɓe no raɓɓiɗi ka sawaiqul muhriqa ɓe maaki ulama'u tarikh wal nussab windoɓe siira tabintinna ko feƴƴi ɓe wi'i ñande nelaaɗon feƴƴini madina alayhi salatu wassalam tawno windugol adadu sahaba tawno fayda karambol e kaydi huɓindatako ɗum ɓay en wi'i joomi men wi'i wa ra'ayta annasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ɗa andi no ɗum foti ɓe wi imamu nawawi e imamu ibnu salah ɓeɗo ɗiɗo ɓe maaki ñande nelaaɗo on feƴƴini aqalla ko eɓɓita kon wi'a ka takka ko ɗum kono ko tippita e ley mum kon haa wi'a ɗum ɗo mankata hay sino ɓuri en annda ko ɓurti kon wo hari nelaaɗo no acci 114 sahabi tawata ɓen ɗon ko pelletti wi'eten naa ley koko ɓeydi e maɓɓe kon woni en annda ko aɗen wawata windude ɗum 100 guluuji 100 e guluuji 14 wo ñande nelaaɗon feƴƴini ɓe acciiɓe ko laaɓi poye sikke ala shi'a rafida wi'i ɓeeɗo foppo ɓe yaltuno islamu haa heddi 3 ajiba li rafida ɓe no waawi ɗettude ka woɗɗi emma awa si konngol shi'a rafida jaɓaama haray tawsi nelaaɗo no waawi ne'ude na tawsi nelaaɗo yultii e nelal maɓɓe ngal haray nelaaɗo duuɓi 23 hiɓe jokki huunde wootere jemma e ñalorma ne'ugol sahaaba ɓe jokka ɗum ɗon haa ñande ɓe feƴƴini tawi ɓe surraaka taw foppu yeddi tawi ɓe surraaka ka nder leydi ene hara si arafida si lanndama nelaaɗo no waawi ne'ude honnum ɓe wiyata ɓe waawa nelaaɗo yultii e needi ndi ɓe yultaali ene golle nelaaɗo ɗen battini si ɓe heɓii guluuji 100 e guluuji 14 tabituɓe sahaaba yaagal muɗum ɓe feƴƴini ɓe surraaka fof yeddi haa heddike 3 haray taw si arafida no waawi townude jawaabu ngol konngol ɓe towntaa ɗum ko ɗum si tawi haqiqatu thaniya umma tawta yajibu an toraf yo annde sahaabaaɓe nelaaɗo ɓe
alayhi salatu wassalam hino mari aslu jomme wi wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah joni sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe mari aslu hon woni asli maɓɓe annahum muslimun mu'minun sahabiyun ɗum ɗo no tabiti bi iqrarillahi wa rasulihi lahum ka joni si shi'a rafida ari wi'i ɓe yaltika nder islamu ɓaawo nelaɗo on haray ɓe adday ko sellini ɗum ma ɗum ɓe natta ɓe ka ɓe wonno ɗon ko honto joomi men acci sahaba ko honto nelaɗo acci sahaba joomi men wi'i wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahidan mo joomi men acciri wonugol seeditoytoɗo ñande darngal e dow aroɓe ɓaawoɓe ko on yeddata ñande nelaɗo on feƴƴini konno seedoroyto o yeddi ka joomi men andano no ɓe sakkitorto si arafida no gasa wiya ɗum hara joomi men ɓay hiɓe gonɗinen ara yi'ugol ka aqida maɓɓe hiɓe jogii aqidatul bada'a wi'ugol joomi men piiji ɗin ko si waɗi feeñanamo wano feeñiranta yimɓe ɓen ko ɗum so wi'ay o ittita so wowlay o firta ko tawde maslahaaji ɗin feeñanimo wotuma ɗi feeñi joni si ɓe gonɗini ɗum ɗon haray taw si tawi haula'i yastahiquna an yukhatabu bil hujja ɓe wi la yastahiqu an yukhataba bil hujjati man la yafhamuha mo tawta si wowlanama hujja famata on o handa kay wowlanede ko famata ko joomi men wi'i sahabaɓe ɓen ko ɓe shuhada'u ala nnasi ka joomi men seedinayi mo tawata ko keefeero ma ko yeddoyowo seedita gongol kadi ko ñande darngal halda ñande darngal halda yo sahaba ɓen seeditoyo e dow yimɓe ɓen wi en kafa an ɓeeɗo ko maayiɗo ɓe islam ka mo yeddi ɗum haray fa huwa adallu min himari ahlihi haray himo majji ɓuri mbabba mba waɗɗotoman si tawi himo mari womba haray man no ɓuri mo faam aya ɗimmo on joomi men wi kaw natti ɗon asli sahabaɓe ɓen o wi kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ɗum ɗo woni asli sahaba joomi men wi kuntum awwalu man khutiba huna as-sahaba man jaa ba'dahum dakhilu ka joomen kawiɗo on woni kono ɓuri moƴƴude moftali arani e fewndiɗi ko sahabaɓe ɓen sappaɗo ka ko aroɓe ɓaawoɓe sahabaɓe ɓen awa ɗum ɗo kadi jogitoɗen ko haqiqatun yajibu an tu'raf no hana andede haqqe sahabaɓen ko fuɗɗorɗen ɗum ɗo tippiro ngon fof ko ɗo so yi shi a wi'i qur'ana no ɗuyti ko sahaba ɓen ɓe duɗɗi ɓe wi ɓe ɗuyti ɓe holnaki ɓe jamfiki so yii shi a wi'i sahaba ɓen yeddi yalti islam ko kamɓe ɓe atti duɗɗude ɓe wi ɓe jamfike ali ɓe ɗetti khilafa on ɓe jonni aboubacry e oumar en aɗo e yi'ogol ɗum hara kono laaɓiri si joomi men wi'i ɓe kuntum hayra ummatin tan heɗito rafida ko wi'ata ɓe kuntum sharra ummatin karen hani heɗitade en heɗitatako ɗum kono noon joomi men kadi manti ɓe wi naare joomi men no wi'ay haqqe sahaba o wi alladina stajabu lillahi warrasuli min ba'di ma asabahumul qarhu yahuɓe piirida ha barmina artina madina naatali ka cuuɗi mum joomi men wi piiro ngo gasali yahe kadi nooto ɗon ɓe wi wallelam mi wawata yaade mi yaha ɓe tamba ɓe noota kadi ka maayoyte ton ɓeeɗo yedda e ɓaawo nelaaɗo mum on hara hay nelaaɗo surraka hakkilno jaɓi ɗum joomi men seedaniɓe o wi lilladina ahsanu minhum wattaqaw ajrun adim
homɓe woni sahaba alladina qala lahum nnasu inna annasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan ka ɓe wi hasbuna wa qalu hasbuna allahu wa ni'mal wakil. jomumen wi'i ɓe notike nelaɗo, ɓe notike allahu ñande ɓe nodda, ɓe barminoyama ɓe nodditama ɓe notike. o wi o fodi ɓe joddi molanandi ɓen ɓe tawta yimɓe ɓen si hulɓini ɗum ɓe hulata ɗum ko ɓeydata ɓe ko gonɗinal e tabital. ɓe wi menen allahu yoni men e kala ko woni. imam abou zour atarrazi ɓe wi en faala landade rafida landal gotal ko honɗum ɓe wi'ani sahaba ɓen waɗi murtadde ɓaawo nelaɗo. wo ko waɗi hino anda inda jami'il uqala'i fa riddatu innama takunu bi amrayni imma bi shubha wa imma bi shahwa. ridda a yiyata ha hande goɗɗo no yiltitori ɓaawo islam sina gotun e ɗiɗi. imma o heɓi shubha, goɗɗum weeɓitanike mo ko laaɓa majjinimo. ene nelaɗo accuno sahaba ɓen ko majjuɓe siɓe maayi na on ɗum ala ɓe alano shubha ko majjina ɓe. ko waɗi joomi men wi'i al yawma akmaltu lakum dinakum timmi. imma shahwa ko honɗum sahabaɓe ɓen mari e piihum aduna weeɓitanto kumɓe ɓe jokka kumɓe yedda islamu, hiɓe acci piiji maɓɓe fof aduna dogi jokki islamu. honɗum wonata ɗum. hiɓe eggi ɓe acci galleji maɓɓe, ɓe acci yimɓe maɓɓe, ɓe acci galleji maɓɓe, ɓe acci jawle maɓɓe, ɓe acci kaɓe woowa, ɓe acci kaɓe jibina, ɓe acci kaɓe anda, ɓe yehi kaɓe andaka, kaɓe woowaka, kaɓe ala, kaɓe fus alanaɓe ton kono tawi ko liddin. ko sahawa hombo e aduna ɓe heɓata ko ɓuri ko ɓe accuno kon ko ɓe yeddirta ko ko ɓe jokkuno. imam abou zoura ɓe wi hiɓe landi ɗum rafida yo ɓe addu kamɓe wiwɓe ɓen ɓe yeddi. haqiqa ko hikki ɗon kon joomi men jonniti asli mana assahaba o wi asli maɓɓe on والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ɗum asli maɓɓe o. joomi men tampaniɓe oɗo tampon ko montata o kon iwray ka o tampuɗo ko kasheni kanko tampimo. shi a rafida wawa montude o ɓe wawa ɗum. ɓe naati hey sahaba ɓe naati sengoli kashe radiyallahu anhu wa radu anhu o tampimo ɓe wawi montude ɗum. o wi kadi wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar o maraniɓe aljanna mo ɓe naatoyta e muɗum. o fermi o tampi kadi goɗɗo goo o kaashi o wi khalidina fiha abadan. si ano wawi montude o kashe kadi wiya ɓe yalti islamu ɓe perdi o kashe no waali e ɓaawo maɓɓe goɗɗo wawi montude ɗum. o holli kadi fiiɓe tabitay o wi dhalika al fawzul azim. fawzul azim no aduna na ko honto fawzul azim woodi na ton o fodi ɓe ɗum. awa si goɗɗo wi sahaba yalti diina yo addu kashe montuɗo ɗum ɗo on ko allamul ghuyubi ɗum wi ɗum sahaba ɓen no mari aslu kaɓe nattete ɗum woni haqiqatun yajibu an tora. joomi men wi kadi laqad radiyallahu anil mu'minina o yi na kashe molana ɗoni ko ɓuri mawnude kon noon fof ko woni e o aya kon koko joomi men wi'i kon laqad radiyallahu anil mu'minina o welama gonɗinɓe ɓen idi yubayi'unaka tahta shajarati o wi kadi fa alima ma fi qulubihim. subhanallah naare kashe molanaɗo o wi heyo na o hottotoɗo na o memowo wana o majjowo ɓe wana golle maɓɓe ɗen o wolantamamo andi kaka golle ɗen iwata ton himo renti ɓerɗe ɗen ko ɓerɗe laaɓuɗe poyniɗe ɗe mi wela o. si a rafida wallahi ɓe wawa montude ɗum ɓe wawa mo ɓe monti ɗum e haqqille muɗum wo taw ko montiɗo ɓe fotti. si ɗum windike e ɓernde maɗa ceerno neɗɗo wolta sahabajo
goɗɗum haysi ko baaben ma si goɗɗo fuɗɗike ɗo wolde ayibeji maɓɓe a jaɓata o gayni to ɓayɗa anndi ka ɓe rewdi ɗon e ma si ɓe boni na e ma an ka e yii jooni mi wiye fa alima ma fi qulubi himo anndi ko woni kon ka ɓerɗe maɓɓe fa anzala sakinata alayhim o tippini deeƴere maɓɓe wa asabahum fathan qariban o wi kadi o podi ɓe wa maghanima kathiratan ya'khudunaha hadha ba'da wafati rasulillahi qata'an inda almufassirin eyi jomme wi ɓe nanga e honateri wondude e nelaɗo si nelaɗo feƴƴini accayɓe ko ɓe julɓe udditoɓe leyɗe hendotoɓe honateriji ɗi mi fodiɓe ɗum si arafida no wawi murtinde ɓe wawa ɗum o wi kadi wa kana allahu azizan hakima ɗum ɗo kadi ko haqiqatun yajibu an tu'raf ko ma anden sahabaɓe ɓen no mari asl fulɓe fuu tawo mo majji ka yaaka taw majju kaw iwri yo hootu kaw iwi ɗo sa majji ka yaata ton a majji ka iwruɗa ɗon haray a tardi joomi men wolanay en waɗeɗe wa ɗum ɗo fof o wi kadi waman asdaqu min allahi qiila wiɗen ala waman asdaqu min allahi hadithan wiwɗen ala si a rafida daroɗa wi'a ɓe yeddi wi'a ɗum kan no nandi e goonga goyi honto ɗum nandi e goonga honto goonga woni ɗo honto goonga woni ɗo rafida ko faala ko bonnugol diina ko ɓe attoto duɓɓude ɗum ko sahabaɓe rondiɓe diina kan si ɓe tertike sahaba haray ɓe ala feere memugol qur'an si ɓe tertike sahaba haray ɓe ala feere memugol sunna ɗiɗo ɗiɗi ɗi hisay si sahaba hisi ko ɗum si golle ɗen fou koyo sahaba hisu yo sahaba hisu yoɓe ɓuttin e juuɗe rafida kono si arafida en anda si tawi ɓe no miijito hara hiɓe miijito ñande darngal joomi men darnayɓe ɓe fewtamo hara hiɓe tañƴini suusude wi'ude ko min wi'uno mi sahabaɓe nelaɗo ma ɓen fof yedduno mi wino ɓe fof ko heeferaɓe wonno ko wiwnoɗa kon a welama e maɓɓe ɗum harina goonga ko bandiɓe welaɗa ko heeferaɓe min wi ɗum mi homboni nene ma e baben ma ko kaari e kaari wallahi alladi la ilaha gayru nelaɗon ɓe mati ñande darngal wa in minkum illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa baynahu wa baynahu turjuman ala e moɗon mo daroyta ko hakkunde mum e joomi mum ɓe yewta hara nantinowo ala ene a wawoyay fillade ɗum yeeso jon ɗiɗo konguɗi ko min wi'uno ɓe yeddi ko bandiji wonno ko huɗaɓe wonno ko heeferaɓe wonno ko min wiwno ɗum mi hulata fillade komi wowli yeeso rabbul izzati wal jalali jahannama no fataɗa faalama hendade suusoyey ceeɗo ɗum wela fillade koy ɗum wela wowlude yeeso ɗeɗo aayeji ɗum ko bondugol golle joomi men suɓa ndaare ɗo joomi men wi muhammadun rasulullahi se gandi ɗo se gandi tafsir o e yiyewtere nden ka iwri to ka wiiɗa huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqqi liyudhirahu ala ddini kullihi wa kafa billahi shahidan ko ɗon o natti muhammadun rasulullahi o seedike ɗum joomi men noon wi'i walladina ma'ahu ɓen ko ashidda'u alal kuffari ɓe sattay e dow kefeero ruhama'u baynahum ko ɓe yurmodiroɓe hakkunde maɓɓe tarahum rukka'an sujjadan a yiray ɓe juulugol turagol sujja turagol ɓanto ka julde maɓɓe yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana joomi men laɓɓiniɓe ayyama tazkiya golle maɓɓe ɗen foppu ko joomi men ɓe woni ɗaɓɓude ɓe ala geɓal e aduna e golle maɓɓe ɗen
honɗum tunini ɓe ko ɓayri shi arafida yiɗa ko laaɓi ko ɓuri laaɓude wo ko ɗon ɓe yahata ɓe ñosoɓe tuunina ko ɗum si imam amir nu sha'bi ɓe maati si tawno shi arafida koye colli ɗin jeya ko jigaje ɓe wonayno ɓe wonatano e colli heddiɗɗi jigawa ɗon andi ɗum tippata ko sina e ko jiibi ko luuɓi ko kaani ɗum si tawno ɓe jeyano e kulle yarayɗe koyɗe nayɗen ko koseji ɓe wonayno imamu amiru ni sha'bi ɓe wi ko waɗi shi arafida yiɗa ko laaɓi yiɗa ko laɓɓina joomi men laɓɓini sahaba ha laaɓi looti ha laaɓi fitti ha moƴƴi ɓurni ha moƴƴi ɓorni ha moƴƴi darniɗa wi ndaare ɓe nokki ñogeji ɗi ɓerɓe patti e maɓɓe wi ko tuunu ɗum ni ɓe ko yimɓe ni joomi men wi yabtahuna fadlan min allahi wa ridwan ko ɗum ɗo ɓe woni ɗaɓɓude o wi simahum fi wujuhihim min athari sujud joomi men wi ndaare o wowlino fi sahaba fi tawrat o wi dhalika mathaluhum fi tawrati ko ni mi wowlirno fi maɓɓe ka tawrata attoɓe tageɗe wa mathaluhum fil injili ko ni kadi mi wowlirno fi maɓɓe ka injili attoɓe tageɗe hakkunde nelaɗo e annabi isa sakkitaɓe neleɗe ɓen duuɓi 600 ɗo hari sahaba tagaka few joomi men wacciɓe attoɓe tageɗe o wi ka zar'in akhraja sata'ahu fa azarahu fastaghlada ngol tiiɗi fastawa ala suqihi o wi yu'jibu zurra'a liyaghida bihim al-kuffar o wi no jeeya ko neliri nelaɗo o watti ɓe sahabaɓe takko nelaɗo ko fiyoɓe mettin ɓernde kala keefeero kala yedduɗo joomi men si yi'iɓe ɓernde mum udday kala añuɗo joomi men si nani inde maɓɓe ɓernde mum udday imamu malik ɓe maaki miɗo waawi dallinorde o aya mi wondira allahu on minna rafida ko heeferaɓe ɓe wi fi honɗum ya imam ɓe wi joomi men wi'i sahaba ɓen ko addiɓe ko liyaghida bihimul kuffar ko fi yo mettinirɓe ɓerɗe heeferaɓe ɓen si tawi noon rafida yiɗaɓe haray koɓe honɗum haray koɓe honɗum koɓe ɗum imamu shafii ɓe maaki imamu malik tinnare mon e firo ngon no laba wallahi mi tawti on koɓe ɗum tawti on ɗon ko goonga liyaghida bihimul kuffar man ghada sahaba fa huwa kafirun bi nafsil aya kala añuɗo sahaba mo ɓernde mum udde sahaba haray yo faamu joomi men jonnimo inde fembimo harana ko baba makko fembimo ko liyaghida bihimul kuffar o wi kadi wa'ada allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran aziman ñande goo karamokojo sunna mandi to ɗen ko ɗum wiɗen ka subuhatuji en aroya e mu o jooɗoduno e rafidajo goto hiɓe yewta ha o inni miɗo faalama landade billahi alayka hiɗa jogii aya qur'ana mo addata holla wondema naafi heefe bimana sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe yaltuno islamu o wi hi kanko rafidajo woɗa mari aya qur'ana holluɗo sahabaɓe ɓe murtuno wo hi wo ko hombo woni on aya wo aya wonɗo suratul fatihi o eyi golle ɗe wo ko oɗo ka joomi men wi'i ɗo muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffari wo ko ɗo o mari dalil koɓe kuffar kamɓe tigi karamokojo o a firtiɗo o wi joomi men wi'i ley to ley wa'ada allahu alladina amanu wo joomi men fodi ɓen ɓe tawata ɓe gonɗini wa amilu salihati ɓe golli moƴƴuɗi yamiraɗi ɗi minhum seeɗaɓe heddiɓe ɓen e maɓɓe yerɓe yeddani ɓen maghfiratan wa ajran aziman wo minhum o
karamo kojo sunna wo e yo a ɓeyden firtude wo ko nu faamuɗa min on ɗo o ganndi ñande go e wiwno ɗo lugal arabiya on no waalorino si neɗɗo wattali hakkil ko halfeere wootere o naatiroyta jahannama halfeere ara ɗuɗaani on anndi nasara ko halfeere wootere majjiri naati kala ka naati ko wa ruhun minhu wa ruhun minhu ko oɗo ɓe majjiri majjere nden fuu ɓe wi wa ruhun isa ko ruhu minhu immorɗo e allahu on huwa juz'un min allah wo minhu on ko ɓiɗɗo allahu on awa naare ka halfeere hawti ɓee jomme wi minhu huna tufidu l ibtidaiya ko ruhun jaa min indillahi ko ruhu iwruɗo ka allahu on rafida ari tawtiɓe ɗo wi'i waɗo minhum yoga e maɓɓe karamukoɓɓen ɓe wi min huna innama huwa li bayani l jinsiya la littabiidiya bimana wa'ada allahu alladina amanu minhum ay jinsuhum ɓeɗo wawɓe ni foppu wowlaɓe ɗo fi muɗum jomme foɗiɓe mawfiratan wa ajran adima wo si wona ɗum firtanami aya ka jomme wiɗon fajitanibu rijisa minal awthani firtiɗon ko yoga e sanamuji ɗin pottete kakoɗi fof fajitanibu rijisa minal awthani on min ɗo firtimo ko yoga e sanamuji ɗin tertete goɗɗi ɗin no selli rewugol kakoɗi fof wokoɗi fof woli annal min hunaka lil jinsiya ka min huna koɗi gotum ɗa ko fof ɗo kadi ko fof wo e yo hare mi famali ɗo aɗa o famali koy ka o faami ɓe jogi talbisatuji e subo hatuji kono hara ɓe famayno harayno mettafi ɗon andi ko mbo ɓuri mettude tindinde ko fellituɗo majjali o nde ɗa tindinamo harayɗa yurmamo ka si arafida si felliti no woodi e maɓɓe wiyeteeɗo hurrul amili karamo kojo maɓɓe e wiyeteeɗo almama qaami ɓeeɗo ɗiɗo ɓe wi nahnu qawmun nataqarrabu ila allahi azza wa jalla bisabbi sahabati wa la'nihim hurrul amili walmama qaami wo menen ko men ɓattorta joomi amen min toromo aljanna o min toromo daɗugol yiite ngen ñande fini weeti wo ka julde ma harayɗa mari du'a huɗuɗo sahaba fof heerini aboubacry e oumar e ousmane en nani e aisha e hafsa e nanduɓe maɓɓe wallahi alladi la ilaha gayruhu ni ko ɓe naadirta awamu on ka laawol maɓɓe shi'a ko huɗugol sahabaɓe ɓe ɓe jannay naatowo islam ɓe nawi ashhadu an la ilaha illa llahu ɗum no gasa on yii ɗum goy wallahi no woodi hey suura mum no woodi ɓe joɗɗinaymo ami miskin huwa ɓe joɗɗinamo ɓe nawiɗa naatude islam oyn nawa ɓe nawi ashhadu an la ilaha illa llah taw hay ɗum o wawa wolde ko laaɓi ɓeeto ha o wowla oyn nawa ashhadu anna muhammadan rasulullahi o wowla ɓeynna wattuɗon wa ashhadu anna aliyan waliyullahi o wowla ɓeynna wa ashhadu bi anna ababakri wa umar wa usman wa hafsa wa aisha kuffarun min ahli nnar tawa wata wolde ɓe fillitanomo o fillitanomo ha o wowla laabi tati ɓe immoɓe fotta ɓe jaɓɓodira ɓenna hande kadi a yiiti naatiroygol aljanna ngol on yaali ɗum komin tun yi ɗum na wallahi en ganda ko aljanna hombono kono wallahi namo joomi men dani on ɗon on no naatire huɗugol tedduɓe makko ɓen ko hombo logirta ɗo hayso yoɓay luwati aduna ɗo e galle goɗɗo piigol ɓeygure makko ne yenna ɓe ñande fini weeti o loosa ɗo e galle wiya ko jelu yoɓete ɓenna 50 000 suudu termata o
ɓeygure mon nden noon fijirɗo lan wo mi regilay ɗum ala haali fof mi ɗaɓɓitata noon hay goto ay taw oɗo wi o ɗaɓɓitata shi'a rafida tooñe woni sahaba ka ɓe ɗaɓɓitayɓe woni kadi ka oɗo ka galle ma o inna mi tooñatama mi ɗaɓɓitata ɓeygure mane kono wallahi fijirɗo lan e maɓɓe o haysko ɓikkum mi zuwiraymo balore si lewru maayi ko 50 000 ma woni hakkunde men a jaɓay o wona ka galle ma ɗo himo juude ɓeygure nde mo fenkade ɓeyguli ma ɗin himo piide kun o piiwo ka labtan wonɗa kun ittoyde artira wiya kun ɗo kadi seeɗa o wara kun kono ɓay o yoɓay luwasi ella ala ɗo na e ko wigo ley ceerno sa accali mi luɓoto wonkima yal lan yoɓudema luwasi wimi mi hokkima maynum yaw mi hokkima maynum ka e joni enen en jaɓata ɗum en faala hoɗiroyde ka aljanna joomi meɗen mo darnani jiyaɓe makko ɓe yennugol ɓe e piigol ɓe e huɗugol ɓe ɗen galle no naatoye hara ko ɗum naatirte ɗen luynira ɗum na gase rafida noon ko ɗum faami en aroya yi'ugol ko ɓe yewti sen darti joomi men tabaraka wa taala wi kadi haa jooni e haqqe ɓeeɗo sahabaɓe ndaare konngol ngol tawata ko haqiqatun yajibu an tu'raf wallahi alladi la ilaha gayruhu rafida majji ɓe majji laawol allah subhanahu wa taala holluɓe laawol ɓe majji laawol fiw naare joomi men wi sahabaɓe ɓen ɓay aya qur'ana tippaki ɓaawo nelaaɗo ka faal joomi men wi la yastawi minkum man anfaqa min qabli lfathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu ko faala ɗen kon joomi men wi wa kullan wa'ada allahu lhusna o wi on fotatade attiɓe ɓen naatude o islamu gerde piiride raɗe barmine accita jawle mum doga ha diina daro e arɓe naati tawi ɗum woni tamarore muyte tende na on gorega dey kono no aljanna on foppumi fodi on hey onon sahaba fof ko min woni joomi mon min jeyi leydi min jeyi kambu min jeyi aljanna min jeyi yiite on foppumi okki on aljanna hay si rafida welaka nani mi okki on min jeyi e ko rafida arata ɓawɗo fete fetenno na ko otowal patinata no joni si joomi wi okkiɓe aljanna ko honɗum ɓe bonnata ha si a rafida wiya ɓe handa e aljanna joomi men okkuɗoɓe on himo andi fii maɓɓe attoɓe arde o wowlino fii maɓɓe ka tawrata o wowli ka injil himo andi kon ɗum ɓe sakkitorta o fodiɓe ɗum hiɓe wuuri rafida no mari ko naata ɗo fulɓe fuutawo cofu ha na natude haala laɓum si laɓum no termede fii mu'um ta cofum ɓatto ɗon ko waɗi si laɓum heɓike ko fii cofum yo cofum potto ɗon marsay marsata soodete soodatake ta taw kun ɗo yo taw kun yehi yo tawɓe ɗaɓɓitoyey kun kono si fii laɓum no termede cofum ari wiwgol ɗon no seeri ɗuytaneɓe si marsi honto fokkituɗa na hara honto kun fokkiti si terma i ko 250 laɓum kun cofum kun innamodi ɗuytaneɓe ko ɓe jeymi ko ɓe nemi a wanneɓe sanfara ɓaya wiyam ɗuy to ami ɗuyti siɓe soodi honto fokkituɗa an cofum hir seede konnu naduma e ɗum na nanayno tum fi laɓum doga few jommen wi okki fof si arafida no landa ɗo wallahi ɓe landa ɗum ɗo ko haqiqatun yajibu an toraf joomi men wi lil fuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim o sendi yimɓe ɓe joomen sendali waɗi geɓe nayi ko geɓe tati to yaltuɗo nder ɗo wo o yaltini hoore makko e moƴƴuɓe ɓe o wi no woodani ferunoɓe yaltinaɓe ka galleji mum
ɓe yaltinaka jawle maɓɓe tawi hiɓe ɗaɓɓa ɓural joomi maɓɓe e welaye joomi maɓɓe ɓeeɗo na muhajiruna en ni o wi ulaika humu sadiquna ko ɓen woni gonguɓe e ko wi'i kon e ko waɗi kon ka si joomumen wiɓe gongi a wiɓe feni kon mo gonginte ko an o wi walladina tabawwa'u ddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim sikki ko ansar wonɗo ka joomumen laɓɓini al muhajirun o laɓɓini al ansar o wi ɓen ɗon yimɓe wawɓe ni waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun o wi ɓe dow to ulaika humus sadiqun o wi ɓe fof leyga ulaika humul muflihun ko numarɗa ko naata intervenant ɗon ko ɓen woni gonguɓe ɓen ko ɓen woni maleteɓe ɓen a wawi malkisinde ɗo goɗɗo o wiiti walladina ja'u min ba'dihim arɓe ɓaawo maɓɓe ɓen yaquluna huna habarun falmuradu bihi l insha habarun falmuradu bihi l insha bimana walladina ja'u min ba'dihim falyaqulu ko ɗum si yumma men aisha radiallahu anha ɓe maaki wama umiru illa an yastaghfiru lissahaba fa sabbu sahaba jomumen yamirali arɓe ɓaawo sahabaɓe ɓen siwona in sinanagol sahabaɓe ɓen ɓe ronki wadde ɗum ɓe yenni sahabaɓe ɓen o wi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna hiɓe wi'a rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil imani o wi wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu ko hombo ɓuri handude lafdul imani ha hewti wuriduɗo e nelaɗo ha nelaɗon feƴƴini accimo lafdul iman hombo kamɓe o wi rabbana innaka ra'ufur rahim karamo koɓɓen ɓe wi kala arɗo ɓaawɗo ronki wattande ɗo sahabaɓe ɓe radiyallahu anhum rahimahumullahu toraniɓe insinaniɓe yurmini fi maɓɓe haray o tawaka e muhajiruna ɓay o tawanoka zamanu maɓɓe o tawaka e ansar ko waɗi o jeyanoka e zamanu maɓɓe o tawaka kadi e walladina ja'u min ba'dihim kanko andi honto jeeya ko rafida wolata honto jeeya islam mo yenni sahaba wolay honto jeeya ka wolay honto o jeeya summa hadihi haqiqatun yajibu an tu'raf ɗiɗo fof ko wonɗen ɗi ardinirde koko shi'a rafida aroyta itta ɗon sahaba ɓen yeddi yalti islamu faaloyaɗen si lurrama si fottaka hara ɗen mari asli ka hooten natten hadi haqiqatun yajibu an tu'raf wondema joomi men kadi wi'i e haqqe sahaba ñande darngal o wi yawma la yukhzi llahu nnabiya walladina amanu ma'ahu o wi ñande darngal mi fodi nelaɗo mi fodi gondimɓe nelaɗo ɓen mi jasintaɓe ñande darngal fiw enen artuɓe ɓaawo ɓen wiwɗen en gonɗini nelaɗo hiɗen tañƴini natugol ɗo ka en tañƴinaki billahi alayna jaaboɗen na ko tañƴinortoɗen noon natugol ɗo ko yaltingol tawaɓe tomɓe na ene ɗo yawma la yukhzi llahu nnabiya walladina amanu anta mu'minun bihi naam hiɗa tañƴini nde joomi men wattoyma ɗo e wondude nde foofere ma fuu ka yurmede makko tamawno sembi aha ɓurɗoma moƴƴude on kañum heƴata ɗo fii hon ɗum mi anda kaɗa mari ko andiraɗo anɗa wawi ci arafida wi ay joni awa kañum ka pottini ɗon sahaba hay goto ɓattatako ɗon hay kamɓe haray aljanna wiiɗo yey naare si arafida wallahi alladi la ilaha gayruhu guluuji temedere e guluuji 14 wo ko tato heddi naatoyoɓe aljanna jomumen no darni aljanna nelaɗon ɓe maaki inna fil jannati 100 tabaqa ma bayna kulli tabaqatin wa tabaqa kama bayna al ardi wassama ko tato tun hoɗoyta ɗo rafida tato tun moftanelaɗo ɗen fof ko tato tun natoyta ɗo hombo e hombo wo ko miqdadu bunil aswad e salmanul farisi e abou dharrinil ghifari gasi goɗɗo goo natoyta
hay onon kaa yoɓe wattorɗo yoɓe si ɓe pottini sahaba ɓe tuɗi ɗon hoore maɓɓe haray toñawnaali yoɓe wi hay kamɓe ɓe naatoyta ɓay ɓe jogaaki ko ɓe naatiroya ko sahaba heɓaano ka idan wa hunaka haqiqatun yajibu an tu'raf woni ɗum ɗo mi sikki ɗo en faami kullu hadihi l ayat min allahi azza wa jalla fi tazkiyati sahaba wa thana'i ala sahaba ka ɗeɗo ayeje kaka joomi men ɗe iwri hiɗe fewte sahaba joomi men majjatake faytata faytindirta ino laaɓanimo mo andi fiiɓe o wacciɓe nde ɗo waccore fof o laɓɓiniɓe nde ɗo laaɓande fof hadihi haqiqatun yajibu an tu'raf ene joomi men firtay ɗum rafida wi hi ko honto o firtata ɗum ko honto o firti ɗum honto nelaɗon ɓe mooɓi konnguɗi ɗiɗi ɗi tawata ko ɗi haqiqatun yajibu an tu'raf ɓe maaki kama fi sahih al-bukhari wa muslim ɓe maaki la tasubbu ashaabi law anna ahadakum anfaqa mithla jabali uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ɓe maaki ta gooto e mon yennu sahabaɓe amɓe si gooto e mon ɗettino ko fotata fello uhudu kanŋe waɗi fi sabilillahi e ɓernde laaɓunde hara riya ala sum'a ala si sahabajo an gooto ɗetti tamande ngawri waɗi fi sabilillahi fello ma kanŋe ngon eɓɓindirtaake tamande makko ngawri ndi taw yennuɓe na on gore hadihi haqiqatun yajibu an tu'raf nelaɗon haɗiɗo taw yennu sahabaɓe am ɓen ka joni ko honto si arafida heɓi ko daggintiniri yennugol ɓe nelaɗo yamiri yoɓe yenne ɓe yamiraɓe ɓe maaki kadi e konngol ɗimmol haqiqatun yajibu an tu'raf ɓe maaki khayrul quruni qarni e riwaya go khayrun nasi qarni summa alladina yalunahum ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓe ene ko neɗɗo teddinirte na moƴƴere ko neɗɗo yaworte wona bonki e jaafere ñelaɗon ɓe seedike ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude gire ɗen ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ko giral angal ɓe mi wuuridi ɓen ene si ɓen ɗon yennama ko hombo accete o yiyal nelaɗon ɓe maaki no jeeya e huɗaɓe ɓen ka dow leydi ɗo yennowo mawɓe mum ka ɓe maaki joomi men huɗi kala yennowo mawɗo mum sahabaɓe ɓe wi nelaɗo goɗɗo no yenna mawɗo mum o yenna nene makko ma o yenna baabe makko hara mo andi mo yennude ɓe maaki haysi o yennataɓe kanko tigiri kono o yennay nene goɗɗo on ronka yaafade yenna nene makko yotto o yennay baaba goɗɗo on ronka yaafade yenna baaba makko yotto ɓay noon ko kanko woni sabu haa ɓe yenna ko kanko yenni ɓe kuddi joomi men tippike makko jooni si tawi nene ma woni bid'ayankoɓe baaben ma woni bid'ayankoɓe enen hiɗa yenna ɓe na a yenna ɓe a yennataɓe si goɗɗo yenniɓe fii ko ɓe bid'ayankoɓe ɓuttay na e jooni ɓe joomi men suɓi wela teddini ɓanti ɓen ɓen ɗon si yennama welete bal ko an woni yennowoɓe on hiɗa andi acceteɗo an anda acceteɗo haray almuhim ko faalaɗen no faalaɗen naɓirde no tahdhiru lmuslimina min talbisati ashi'ati rafida wa shubuhatihim ko ni en hoosay woni taw laawol ngol ɗo en anndi ɗo hannde en hoosi bulle ɗen fof en sunni ka on anndi piirongo fof ko ɗo kaka sahaba ɗo woni goy ka ɗo fotta o aray gasi ka fotta sahaba yo acce wo aray kon ɗum heddi haɗi gasi kono kala ka memmina yewta haranaɗo hey
ko mubburu e dow tenɗi o gandi ɗum debbo si tewyi tawi tenɗi ɗin no ga o sanci o mubbi o waɗi juri tati o sancay ɗi joni kolli ɗin o naata andi feɗɗay tenɗi ɗin ƴakkay guri ngi o sancay joni ko ŋaañoto ha o sanca hara o anda ko waɗi o hana morade himo tewyi yo sanco o acca ka o ŋaaño mubbure hoore tenɗi ey ko joni sancoto o naada e kolli o sanca hara o anniyaki neɗɗo no wawi wode ŋaañaki hay simo ɗaani si feɗɗi na o ŋaañay ka feɗɗiɗo ɗaaniɗo si feɗɗi honnugo watta na jomumen nokkimo hakkil o ɗanoto hara kongol somono ɓayɗen nana ɗum hara kongol somono si nokku feɗɗi e ɓandu makko ndum joomi men no wallitimo ɗettangol mo jungo mo fewna haa ka feɗɗi ɗon nanga ɗon ŋaaña ɗon tu ka haa ko feɗɗi kon acca joomi wiya nattugo joni ka faalaɗa wo o nattango ɗon siɗa takko ɗon acci haa o fini a wi ko on wonnoɗa ŋaañaade ɗo joni onna mi anda mi ŋaañike hombo wallitima ŋaañagol ɗaɗaani allah ya ahi ono andi fi men o majjaka fi sahaba ya ahi si joomen laɓɓini ɓe o wacci ɓe hey mono faala ɓuttu e jam ko aray watta ɗo wacca mo wi waccata ɓe naato e aljanna ka ɓe woni ton ko kamɓe ronditi diina ha yi'uɗa an haray a falji haray idan hande en hoosi ngesam en sunni soppuru ndu en mooɓi wongoro en aro e asugol kadi sen asi en ajjini jayru ndu ndiyan ɗan tappiɗon nde wootere en ardoya e awdi ndi sen aawi ɗon tum bisnillahi si ɓendi ko tutti ukula ha kulla hinin bi idni rabbihi wonata on faami sen ari ɗo e wowlugol fi goɗɗum ngoo en daɗɗali ɗi asliji waali ɓay wiyal ɗo baaba goɗɗo wi'i ha wi'e wanda ka o itti ka ko qala llahu wiwɗen ɗo fi kitabihi no laaɓi sen aroyi ɓe memmini goɗɗum ngoo en hootiɗay ɗo ko fi on ɗum o wiyani ɗum ɗa ɓe jaabo si ɓe ala ko ɓe jaabo ɗon natten ɓe ɗon si ɓe yiɗi en fottu ko ɗon fottete si a rafida ya yaadu e maɓɓe si ɓe jaɓali tertade sahaba haray na gonga on yaadata hay miññirawo ma nene goto baba goto so wi on wondiray ka galle yennugol mawɓe ɓe nana on fottay ɗon da heccimo na na babe man ɗungo min ko babe ngan silam faala mi yennay ko nenan silam faala mi yennay na nene ma mi yenni de ko nenan e babe ngam mi yenni te kadi na jeegal inne yenniɓe awa ndaara yenniɓe yennuɓe fay ko nene ma e babe ma so waɗi on no wiɗa so wi o accata o yiyata o yiyay joni noon ɓay si a rafida kañum no haɓɓiti si ittay kooƴe ko yenno e sahaba si soƴƴey yenna e sahaba si hirtoto yenna e sahaba si toroto joomi men yenna e sahaba fi yo jaabo la ilaha illallah anana si a rafida no wiya allahumma la'an ababake wa umar wa uthman wa aisha wa hafsa allahumma arzuqni rizqan tayyiban wasi'an on nani wallahi joomi men ko halim joomi men no muññi o kadi ñaama bimbi ñiiri o yaada e cella o soƴƴa o hirto ka galle joomi men kadi ka leydi makko ndiyam ɗan saaƴa o tuɗa joomi men acca o yara ɗan kanko tun wawi yo allah on fewnu yo allah on hollu en laawol ngol so joomi men hollali en ngol haray ngol majjama taw joni en faami ɗo ko wonɗen hikkitoyde ɗo ko argol eto non joni andude holno jogorten ɓe sahabaɓe enen ko ɗum woni awdi ndi sen andi honno jogorten ɓe
etoren nen andugol ɓe wiwɓe ɓe naani jogorte ko homɓe non anden ɓen kadi si en andiɓe landoɗen ko honɗum wi'ini ɓe ɗum anden jaaboɗen ɗum si en gaynoyi ɗum moɓen lande jonnen ɓe habboɗen ɓe jaaboɗe fermen jonnen mafhum wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal